Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo wana oji le dabla Johnshi miaƒe dɔwɔƒe ye wole le amuga nutuame le Ghana dukɔme godo ke ye debe dukɔme nyadzɔdzɔ ko va ka miesi le nyadzɔdɔwɔƒe me ne mia ma atsɔe akɔ ada ɖe yavala dzi ne mi enye nate agbeyome Peter ye anɔsime ahe nyadzɔdɔwɔƒe no le teƒe yi ke awɔ ɖeka kple mi le ke civis nyame yi ke awɔ nyemɔɖaŋudɔ katã le egbe ƒe akpadzi le miaƒe nyadzɔdzɔ wɔnawo me ke afi ne ma agre nyadzɔdzɔ ma ale ŋku ɖe ŋgɔdo nyawo ŋuti ne mi Ghana dukɔkplɔla Nana Addo Dankwa Akufo Addo edi kɔgblɔ be nyatsɔɖe ame ɖe sia ɖe hena enumekɔkɔ kɔku ɖe ɖoɖo yi ke ne yeƒe dziɖuɖu kɔ de etome le agbalẽsrɔ̃nyawo ƒe akpadzi yi ke nye one teacher one laptop mɔɖaŋu ƒe dɔ yi ke woakɔ na nufialawoa ma adidi wa yaƒo nukɔ tso wɔna ye ŋuti. Kele agbalẽsrɔ̃nyawo ƒe akpadzi ne mia ŋutsu ɖe dzesi be nufialawo yi ke wonye Colleges of Education Teachers Association SITAC nufialawo ƒe habɔbɔa wobe yeatsɔ yewoƒe dɔwɔnuwo kɔ ada ɖe anyi le yi ke me dziɖuɖɔ eda ƒu eƒe ɖoɖo wɔnawo. Ke Bank of Ghana edze agba yi ke wo ada si le gbetaga US dollar 450 ŋuti yi ke mia azã le ƒe akpɛƒɛ bla eve ƒe dzinu ene gbãtɔ me. Ke miaƒe nukpɔla ho ya kple bule mi gbɔ ɖogo le egbetɔ mi le la matrovi mava ne magere nyadzɔ me ne mi. Akpa be mi ɖeka kple Ewenyigba TV ke nu silins ebe English dictionary nye dɔƒe yi ke edame gbe ne miaƒe nyadzɔ afi wòaɖo gbɔ le teƒe yi ke nawɔ ɖeka kple mi le ke ne mia agere nyadzɔ me ne enumake yi ke mia adze gɔme tso kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe me ne mi. Nudzɔdzɔ ɖe dzesi tso kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe yi ke ne le ege nutoɔ me be yewoƒe asi esu sɔhevi eve aɖewo dzi ke nu yi ke wogblɔ nye be wobuna azã le nɔviyewo dzi be wo edze agba yi ke wona be US gbeta dukɔ vi aɖe yi ke ne ge ɖe ege nutoɔ me ebu eƒe agbe le amedzro dzeƒe alo hotel le ege nutoɔ me ŋuti ke ŋutsu ɖe dzesi be US gbeta dukɔ vidzidzi enye ame ɖe yi ke edze agba yi ke woge ɖe Ghana dukɔ me le ƒe dzinu woe evie ƒe ŋkeke woe enie gbe va yi le eyi ke me wo dodokpɔ wɔnawo yi ke wonye COVID-19 ƒe dodokpɔ metsonuwo yi ke woɖe dzesi be COVID-19 ƒe dɔléle ya ele aƒenɔvi yi ke woɖe ŋkɔ na be Julie Diana Williams le wɔna ƒe akpadzi ke le yameʋu dzedze ƒe wɔnawo ƒe akpadzia wo eɖe dzesi be le kpovitɔ kpakple ƒometɔ yi ke no le Ghana dukɔ me ƒe vie didi le emɔ geɖewo nua yewote va de dzesi be enye ame ɖe yi ke wodze agba yi ke wova ke le ŋuti le Rasa Hotel le ege nutoɔ me ŋuti ke ŋutsu ɖe dzesi be nɔvi eve yi ke ne wole tso kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea wo egbe be yewoaɖe woƒe ŋkɔ le go le yi ke me wole ŋgɔmekuku wɔna wɔm kpakpli wo yi ke wo ana be etohe yi ke ne edzea wo akɔe ne nɔviyewo ke ne mia age ɖe enlediwo ƒe akpa ne mi yi ke mia akpɔ aƒenɔvi Julie Diana Williams ƒe zɔzɔ akɔ age ɖe Ghana dukɔme ƒe nuwɔnawo ƒe akpadzia wo ede dzesi be le ƒe dzinu wo evie ƒe ŋkeke etɔ̃ gbe le ƒe akpɛƒɛ bla ɖeke ye ma aƒenɔ ya dze agba yi ke wozɔ mɔ tso Nigeria gbeta dukɔme yi ke woge ɖe Ghana dukɔme ke le eƒe gege ɖe Ghana dukɔme wowɔ COVID-19 ƒe dodokpɔ na yi ke woɖe dzesi be dodokpɔ wɔna ya ele eŋuti ke wokɔkɔ yi ɖe Averia Hotel yi ke ne le ege nutoɔ me ya nye teƒe yi ke wole isolation alo ame ɖe tso amehawo dome ƒe wɔna wɔm le COVID-19 ƒe nyawo ƒe akpadzi ke woɖe dzesi be le ƒe dzinu wo evie ƒe ŋkeke adi egbe le ƒe akpɛƒɛ bla ɖeke me va yia nɔvia ame eve aɖewoa wote va kplɔe kɔ tso Maria Hotel yi ke ne le ege nutoɔ me ye wokɔe kɔ yi ɖe Rasa Hotel le teƒe bubu yi ke ana be wo anɔ teƒe ma ke le teƒe ɖoɖo ƒe akpadzia wodze agba yi ke wode dzesi be le Rasa Hotel ya aƒenɔvi le ƒe dzinu wo evie ƒe ŋkeke wo evie gba enye ame ɖe yi ke de asi agbalẽ gɔme yi ke wo edo le amedzro dzeƒe yi ke wofia be yawo mɔzɔzɔ age ɖe Nigeria gbeta dukɔme ke le aƒenɔ tetrɔ ava hotel ya alo le amedzro dzeƒe ya egbugbɔ va le gbemagbe ŋkeke ma nɔ dzi le ɣetrɔga ene lɔƒo me ke nu yi ke hotel alo ame yi ke nye amedzro dzeƒe dzikpɔla wogblɔ nye be le aƒenɔ tetrɔ ava megbea ye yewo xɔ ŋutsotso kɔ tso yewoƒe dɔwɔlawo si be aƒenɔ Julie Diana ya enye ame ɖe yi ke wo agbe ele xaxame yi ke hiã be yewo akɔe akɔ ayi ɖe dɔnɔkɔdzi ke le teƒe ma ɖoɖoa yewo ɖi kɔ gblɔ be aƒenɔ ya etrɔ megbe ke Ewenyigba TV akpɔtɔ ati afɔ ne enudzɔdzɔe kpakple enyamedzodzro ɖe sia ɖe yi ke atso Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe gbɔ yi ke mia akɔe ada ɖe yavala dzi ne mi ke ne mia atso le kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe me ne mi
ikamia no kamde Ghana to come gudu titri le to poplopa wana o me hena agbalasro nyaaw dukula na ado danko akufo ado Ghana to koplola enyamere ike edi koploba ye ajagba adin kekayike ya ado le Ghana bidiju katampo kuma titri nya no fiela habobo ike no le fie mie viole suku me le Ghana to come gudu kokuda dodo ike ko de to me hena one teacher one laptop initiative ale dodo ike na jijo ko de to me belen fiela de sia de pakpajia ako modern alo computer modern pe dowona de kale pe agba dowona ma ben fiela enne le Ghana to come kada je si be agbonu glado ne fiela ha bobo eton ike no le Ghana to come wo pe dodo wona we be wo tende to me be you and now laptop le open fie wona pe akpaji kadi ko globe le ye pe to poplo wona mutia ye po jijo le ike me no fiela ha bobo gade wa wo wa de kakli yo le ye pe fie wona pe akpaji kele wona mutia do pe ike la balasranya ji po ike Ministry of Education abia ko Ghana Education Service kakle ebe ha bomono la osibe waja gba yike wa ana nko gba wa deje sitoke na accountant and controller general department plus sube le aga hefa wana le laptop dodo yemusia na jido na hebla android yike no fiala nto a wa hebla eton le agbaje jefa wana yeme kan fiala ha bobo gado be Ghana National Association of Teachers na kakle National Association of Graduate Teachers na kakle Coalition of Concerned Teachers CCT ni fiala ha bobo ya wonya mere yike odi ko global le dodo yefa akpa ike jiro ko de etomumutia yoba ngonola alo agbongla ne yoba habobo ya wo ko ino ikakle jiro ike febe mejese le Ghana to come kalo pe akpajia nagra de fela habobo wonya mere ike oposhi abotena jiro ko kude apadodo ike na wowo muti tamadidio dukplana na ado danko akufo ado Ghana to koplola enyamere ike apun ko chu one laptop one teacher initiative dodo ike no kode automatic Ewenyigba TV akpoto akplo wona mado play kademia agere akpabubu nemi kakala gbalasro nya omene mi kokoko Colleges of Education Teachers Association siktak no fela ba bobo enyamere ike ko don no kodara ani kaseta ko don no kodara ani yenye be jidudu adapule ngbododo de sare ike wona yo kadonwi be happy wabanye education colleges of education wotentro asilo pa don na onti ike wade akọ global o mo ganye no fela ko kabu wanye lecturers solo pon fefie wona pakpajele ike ma school viewer wa gare school boyo jihana and so sro pa wona kala wona yemutia siktak no la ba bobo wonya America odi ko global chopa ko be play we Andrew Basere bla bobo 2017 to 2020 le yopa wa je na le dio le aklogaji kan negotiations ba wana wa efie koto be jidudu adafu le ngbadodo wana wumuti ne yo kala wana pa akpajia sita ka bobo wonya America le pejinu atole pa ko be play we enyeme vaya wotin ko fodo no ko dara anyi le sita o de ko global enu kan yene yo le fefie pa wana pa pajia jirudo mele achomne yewo kale pajinu we de kepenga ka adie gbele pa ko be bla evefo asheke ma ele pa ko be we asheke ma nje to hande jesi ba wona to klajirudo ile ikeme odi ko gbele yo per research allowance pa pele etipopo abota ga de sare ka echirudo tia ne wake ne yo kade jesi ha bele pajinu atompenga ka we etombe le pa ko be we asheke mama noa sita ka pele jirudo wodo asi alo woda asi de amoyike wo ato ahe wo pa etipopo abota ga de sare no ikenye allowance pa dodo wona ka le pajinu evie penga ka bla evefo atombe le pa ko be we asheke ha sitak haba bo nya America odi ko globe jidudu a adafu le pan gododo wana wochi kadama acho apotane mi le ganya of akpaji Bank of Ghana alo bok gajara fe ikene le Ghana to koma wonya America odi ko globe yo adasile ga huma ikene gbata ga US dollar alafa ene club la atonguti hena sasana jinu ene gbanto ikene le FM ikanye jinu gbanto sede jinu enelia kala pe gbada sinana mutia odi ko globe kudale ike Ghana ga sikine sidie ogbojo le gbata ga to tro acho awona wona enti ke febe acho Ghana ga sidi ade pesobla aton afia ko gbata ga US dollar de ka enye be yo adun se yo pe ganya le
Ghana to come ike anabe dudu ya na aide eji nwi ke Central Bank enyamere ike nye titi na gajero pene sari ike nele Ghana to come wodi ko globe yo na mon pokpo gajero pe so sari ike wo atrona asile Ghana gaga gbeta ganti na doli alo exchange rate for one hour wo anayo en legi penonome ko kudale ike wa wo dole epeyeme nguti tane sari ike adu akocho Bank of Ghana le opodo wona nguti amia kwato yika akwe adare ya balanshi nemi kenya banu pala hafina ma ajole miegbo amagublo malen kunangoto nyanti mo dokochi nemi asisu so heavy ever adoji ko bunazana mutibe USA gbeta to covid jare ke Ghana to come ike ugere amajuro jepa abu epe agbe muti ka tuplana na ado danko akufo ado Ghana to kopla edi ko globe one teacher one laptop dodo ikene ikokode etuma majiti wa yapunu kochu amuti ka Colleges of Education Teachers Association sita no fiela ko habobo ya mare ike ko podo no ko dara anyi ka mo agare school home le sosoro pe eyoma o ka Bank of Ghana ada celebrate ga US ala fa en club la atonti na sasan le ejinu gbanto en ike no le Ghana to come muti kemia panu pala onye kwanye nate agbeyo me Peter service onye modan dokata mitese nyenko le eyiye me mi pomi le mi apa ajogan pomo wana wochi akpenemi le mi apa de kawo lata